Tuni me tarik ni som ni panga kum sang ni som ni pani ni hin Guwahati Christian Forum member khen khatte hongin Haflong tu chunga nim kai in sete go le dai je ka se na to te ve thading hongo tu hi amau to wa khom dinga tu ni hi sing sa ka hi in the midst of a damage that has been done and many families who have lost their land, Father, lost their property, Father. Yet, Father, we believe that you are still in control over the lives. And therefore I pray that, Lord, Gilgal pintu. Oh, ini mah. tu hi mun set na ho en pan dik sa ka hi One of the biggest. Yeah. It will be the biggest in terms of area. Okay. You can have a look, sir. If you want. hi mun set na ma sa pen in hi in tuang le niam tha su ing hai tu chung Haflong lam Guwahata ni min ina suk siat te mun suk siat te ve thadinga ele pan pina pedinga Guwahati pat te to tu hi Moulhoi mun siat na ho aninga ta ki zot khom lai ta ko a le ho hi tak be le ke niam ga mai in noi le on ni ngai ok ani tiu amao hi hi Guwahati pat hong te so ye in hile theina ding hi talawai We have just reached Moulhoi village, inspecting some of the area that has been worst affected. And you can see all the places here. The floor has been really submerged. And there are about ye in hoile theina ding chen theina ding hi talawai sung lam ho hile ti hi le mong hi apu ma changa toy jing da na yom da ni in hoi tak tak ki sa he hin la tu chung ai thila ha shit khop mai Haflong gam sung hi ni yo so lấy chim lấy niêm ye no he anoi la ma le a chip ji ka in thei ta lo ai te oi le go ha ta lo le zo se le nip gameng hi na mo hu pa vàng set na tu te lung set khop mai hiu thi có pi na mut bằng nhưng ai vàng ai te lấy niêm sụp như này lấy đặc sụp nhưng Moulhoi làm hà siết đi cái Gilgal area he Right now we're inspecting the Gilgal area of Moulhoi village. And this is the most affected area where about 110 families have lost their properties. And they are right now staying in the relief camp. From here on, we are moving on to the relief camp to visit the families that has been affected. We'll update you later. Moulhoi Gilgal area chu Gilgal veng sung chu sena sadi cái tu chung gozu ka hin igol loma in le lowa siat jing hele ni dangan khalo he atang a le mong hi a keniam su yeng golo mai in zo se a toy so ke ai lampi ole ho theina ding din mun le talo in hoi tak tak ki satele ino ngam talo ai hui ti ho bang he an nuai te la seng naw ini ding he tu hi le a chip ji ka ai nei tu te le ina ngam talo ai
Moulhoi Relief Camp Information Center Cheding ka hiyo. Tahi Relief Camp Information Center sung Moulhoi eh. Moulhoi gai bak en tiu Moulhoi ko sung ai. Above everything. We believe God will see it through. This will be all the sentiments of happiness. Loving, gracious Father God. God, we come in your presence this very moment again. Thank you, Father, for enabling us to step into the office, Father, the information center of Moulhoi village, Father. And from here, everything has been dispersing, Father. We thank you, Lord, for the team that has been working day in, day out, Father, giving them the grace, Father, to be able to work, to be able to assist, to be able. My first visit to Haflong. Yeah, first visit to Haflong. Yeah, so this is. I believe that this is. Tu hi Guwahati Christian Forum member Hungden Moulhoi Relief Camp Siet na tup te tat Moulhoi High School ai te vena ani diki saklai te koi जो कुछ परमेश्वर ने हम लोग के मन में जो आप लोग के लिए प्रेम दिया है उसके अनुसार हम लोग आए गुवाहाटी क्रिश्चियन फोरम से भी हुआ है उसको हम लोग देखा है न्यूज़ में देखा है सुना है हम लोग चाहते थे पहले आने के लिए मगर रास्ता सब ब्लॉक है आ नहीं पाए फिर भी जब परमेश्वर ने दरवाज़ा खोल दिया है हम लोग आज हम 3 जन गुवाहाटी क्रिश्चियन फोरम से आए पास्टर थियर पास्टर फ्रैंक एंड माइसेल्फ पास्टर सुजित हम लोग जो पिक्चर आज देखा है आप लोग का शायद आप लोग गिलगल पे है हम लोग गया है उधर आप लोग का लैंड का जो नक्शा हम लोग देखा है तो हम लोग यही कह सकेंगे कि परमेश्वर आप लोग के साथ रहे सहायता करे ताकि आप लोग को परमेश्वर फिर रेस्टोरेशन दे ओके और वही सब कुछ कर सकता है हम लोग आदमी है लिमिटेशन है ना वी आर लिमिटेड बट गॉड कैन डू एवरीथिंग नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ हिम लेट अस पुट आवर ट्रस्ट इन हिम हम लोग का जो भरोसा है विश्वास है परमेश्वर के ऊपर रखे और आप लोग की प्रार्थना में रहिए और हम लोग धन्यवाद देते हैं आप लोग के साथ रेवरेंड है पास्टर लोग है पूरे गाँव बसी है आप लोग अकेले नहीं है और हम लोग जब उन लोग के साथ देखा हम लोग पूरा एनकरेज मिला कि वो लोग कुछ ना कुछ करने के लिए वो लोग ट्राई कर रहा है आज भी आप लोग का जो गांव का प्रेसिडेंट वो बोल रहा है वो डीसी तक गया है तो बातचीत भी चल रहा है तो शायद कुछ ना कुछ तो हल निकालेगा ओके सो आदमी क्या करने के लिए जो काम है वो आदमी करेंगे परमेश्वर को जो कुछ करना है परमेश्वर करेंगे ओके इसलिए आप लोग भी अपने साथ अपने परिवार को लेकर अपने परमेश्वर के साथ रहिए धन्यवाद दीजिए और प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर आप लोग को सहायता करे और दवा सके ओके हम लोग इधर से दूसरे जगह पे जा रहा है अभी सो इसलिए हम लोग इतना वक्त नहीं लेंगे मतलब प्रार्थना करके निकल आगे ND Razi lampi ngai tu tha se tu hi Moulhoi ND Razi dang Moulhoi kolam siet na ending siet na tu koi ka ko tim ta tu hi ta ND Razi relief camp ai unau Dima na ये अभी ND Razi बिग इंसुंग है तो है इन लो नहीं लो हॉन उमना चेना मत जिंग होता है Pastor Franklin. We come on behalf of the Guwahati Christian Forum, Guwahati. Guwahati Christian Forum is because the day we have heard and seen the calamities that took place here in Dima Hasao.
We're also a little exhausted. And moreover, I know you're also tired. And yet, what we know is that God is faithful. Our coming here is not an accident. God has already planned long time. Thank you once again, Father, for the opportunity that we could have to meet with this group of people, Father. We believe that, Father, I pray for the power of your Holy Spirit. Guwahati Christian Forum. ND Razi te sing ni pan pi na ni. Ole tu ni vlog siamo Guwahati Christian Forum te to Moulhoi to ND Razi tu chung go zu ka hak sat na tu te ifan na video chu chan chu hita hen aki pa